بناوی خودی مزنود لووان میوانن هجا راگیاندن خوشویست سپاس بو آماده بونا و افرو امل باجار قامیش لوینه لروجا بیرانینا جدایک بونا مصطفى بارزانی ریبر ما وەکو دەستگای خێرخوازی بارزانی وەکو ڕێزگرتنەک لە خەبات و کەداوی وەکو وەفایەک بۆ زەحمەت و ماندیبووناوی مە ئەف دەستگای خێرخوازی بارزانی و خزمەتا مرۆڤایەتی دیکە لە هەر جیهانێ ئەڤڕۆ لە قامیشلۆ بە ڕەنگێکی فەرمی ئۆفیسا خۆڤەکی دیە بۆ خزمەتا خەلکێ مە لە ڕۆژاوای کوردستانê. دەبێ هون دزانن نێزیکی دوو مەهانە دەستگای خێرخوازی بارزانی لڤرە بۆ پێشکەشکردنا خزمەتگوزاریان و دێ بەردەوام بین و دگەل خەلکێ خۆلخۆشی و نەخۆشیاندا دێ بەشدار بین بە هەمی ڕەنگێکی. ئۆفیسên me çil dêrikê li Qamişlo li Amûdê û li Efrînê û mistexbel bi van nêzîka îşallah li serê Kaniyê û li Kobanê jî dê bi şêweyekî amade û hazir berdewam bîn di xizmetkirinê û karkeyn da ku em bişên vê rêbaza mirovayetî berdewam bikeyn. Dezgehê Xêrxwaziyê Barzanî nûnerayetiya karê însaniyê Mustapha Barzanî diket ku 123 sal derbas dibin bi ser rojbûna wî ku em vê rojê bîr tînîn bîra hemî wan pakrewan û qurbaniyên gelê Kurdistanê ku li her çar parçeyan pêşkêş kirîne bo xizmeta mirovayetiyê, bo aştiyê, bo azadiyê em wan tînîn bîra xwe. Spas bo hazîrbûna we înşallah karê me bi şêweyekî fermî li Qamişlo dê dest pêketin û em xizmetkarê vî milletî ne dibin wê gotina mezin ya Barzaniyê rehmetî ku dibêjî şanaziye mirov xizmetkarê milletê xwe bît. Em xizmetkarîn înşallah Xwedê harîkar bîtin wê derfetê bidet me em xizmeta milletê xwe bikin bi serbilindî. Spas bo we destxweşiyê li we dikeyn ku digel me amade bûyne û ev xizmet û mandîbûne ne tenê karmendên Dezgehê Xêrxwazî Barzanî li Başûr ku zêtirî 200 karmendan kar kiriye û xizmet kiriye belkî nêzîkî 1000 xwebexş û havkar û heval û hogirêt me bejdar bûyne di gihandina harîkariyan da ku bilavkirina zêtirî 460 kamyonên harîkariyê bûne di pêncî rojên çoyî li Qamişlo û Dêrik û Amûdê û Girkêlekê û Tirbespiyê û heta digehte Dirbêsiyê jî û li Hesekê jî. Hêvî diyarîn ku ev palpiştî û germ û guriya we hêzê bidet me zyatir ku em hêvîdarîn li Xwedê xwe ku qewetê bidet ku em baştir xizmeta milletê xwe bikeyn bi hemî rengekî. Spas bo hewa destê we xweş bîtin her serkeftî be. بس احنا كان عندنا غير زي انسانيه. وەکو دزانن دەستگا خێرخوازیە بەرزانی لە 21 هەیڤایەک دەرباسی ڕۆژاوای کوردستانی بووە واتە ئەvە زێدەترش پێنجی ڕۆژی کار و چاڵاکی خوا ئەنجام دانا و ئیرۆ و دەبێتە چاردێ هەیڤە ئادارێ بوونە دایک بوونا بەرزانی نەمرە ما بفەرمی نووسینگە ینی نویزگەها خۆیان لە باژارێ قامشلۆ مەڤە کرد و بوێ هێڤیاکو لە پێشە ڕۆژێ ما پرۆژەی جۆرا و جۆر هەبن چاوەکو لە هەرێما کوردستانی دەستگا خێرخوازیە بەرزانی بدەهان و بسەدان پرۆژە هەنا ئەمێوێ هەوڵێ بدن و لە ڕۆژاوای و کوردستانیش لە باژارێ قامشلۆ و لە باژارۆکی دیژی
ام وان پروژه وان بیروکه ام بینویری و ام دخزمتا خلکی خوی روجاوا دبن حال حاضر وەکو گونجانن ئەم درەوشەکە ئاوارتە دەبوون ئەم هاتوبوونە بە هەوارە خەلکی خۆڤە نەتەنێ گریدایی بوو کۆچبەرەبەش بۆ خەلکی خۆجەهیژی سوود لڤان چاڵاکیێمە وەرگرتنە لێ لە پێشە ڕۆژێ دێ پرۆژێمە هەموو خەلکی بگرێ لە هەموو جۆرە و خاڵێکی تێبینیە کە ئەس بێژم و دەستگا خێرخوازیە بارزانانی هەموو سێکتەر یان هەموو بوارێ کاری مرۆڤی تەختیەت کرد و دێ بەردەوام بێ ئینشاڵات پرۆژادا دە پێشە ڕۆژێدا.